ман аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи шуморо барои ҳамкориҳои судманд бо кормандони соҳаи тандурустӣ баҳри пешгирии бемориҳои сироатӣ ва ғайрисироатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ менамоям. Агар шумо розӣ бошед, ман оиди қироат оиди ҷамъбаҳси фаъолияти вазорати тандурустӣ дар 6 моҳи соли 2022 гуфта намегузарам, чунки маълумотнома дар дасти ҳар як шумо ҳаст. Мегузарем ба саволу ҷавобҳо ва аз шумо хоҳиш карда мешавад ки саволҳо ба таври кӯтоҳ мушаххас пешниҳод гардад ва мо ҳаракат мекунем ки аз тарафи роҳбарияти сохторҳои вазорати тандурустӣ ва инчунин роҳбарияти вазорати тандурустӣ ба таври кӯтоҳ ва мушаххас пешниҳоди шумо гардад. یعنی ما بیماری کرونا ویروس وقت گرفته شده ایستاده است. میگوید که وزارت برای پیشگیری این بیماری کدام تدبیرها را روی دست گرفته است. آیا با نظر شما این بیماری باز در تاجیکستان پنهان می شود؟ و سوال دیگه هم همین است که روز 25 ایلول دیرکتور سازمان عمومی جهانی تندرستی خروج بیماری سرخفان میمون را در جهان در دنیا حالت فوق‌العاده اعلام نمود. وزارت برای پیشگیری چه تدبیرها را می‌اندیشد؟ توجیه‌تون امیر قید کردنی هستم که یعنی عامل‌ها هست. اگر گردش ویروس در جهان باشد، بیمارشوی باشد، این زمان در هر روزه در جهان 800 خطا نکنم 828,000 دریافت در یک روز و 23 میلیون بیماری در جهان هست. بیماری کووید، سیرکولیاسیا ویروس باشد، میگراسیای اهالی باشد، امکانیت وارد شدن یعنی حادثه‌های نوع کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان دور نیست. اوید پیشگیری این نمود بیماری این زمان مدت 2.5 سال است که یعنی خدمات سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان در تمام گذرگاه‌ها، فرودگاه‌ها یعنی نقطه‌های اوید معاینه بیماران در حالت پیدا گشتن یعنی حرارت بلندی حتما در وقت نبودن یعنی تحلیل‌های PCR اوید تصدیق کردن این بیماری و که نداشتن یعنی شهادتنامه گذراندن واکسیناسیا حتما در همون گذرگاه‌ها در همون نقطه‌هایی که شهروندان با جمهوری تاجیکستان شهروندان دیگر تعهدات از جمله شهروندان ما وارد می‌گردد حتما تحلیل گرفته می‌شود و با این گونه نکردن همون شهروندانی که به جمهوری تاجیکستان وارد می‌گردند حتما از طرف متخصصان مرکزهای سلامتی شهر ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان یعنی مؤسسه‌های تندرستی که در شهر ناحیه‌ها ولایت‌ها یعنی فعالیت دارند نظارت برده می‌شود. اویدی سوال دوم شما مسئله یعنی اسپای میمون امروز در جهان در زیاده از 16,000 حادثه های این بیماری در زیاده از 75 دولت های دنیا هست. یعنی برای پیشگیری وارد شدن این ویروس در جمهوری تاجیکستان چیزی که من قید کردم نقطه ها فعالیت دارد. حتما در وقت وارد شدن از همون منطقه هایی که همین بیماری به خطر گرفته شده است حتما حرارت سنجی چیزی که کارمندان صحت تندرستی میدونند این نمود بیماری از دو فاز عبارت است. فاز اول این وضع میگیم که برای این فاز بیماری حرارت بلندی، بهولی، بیمداری و در فاز که مدت 5 روز دوام میکند و فاز دوم این ما یعنی وسیفه میگیم و پیدایشی یعنی یارچه ها در بدن انسان در حالت معاینه کردن این نشانه ها حتما بیماری در بیمارخانه های صورتی بستری گردد و یعنی معاینه از طرف متخصصان میگردد. امروز در وزارت تندرستی برای معاینه کردن این نمود بیماری بغیر از نشانه های کلینیکی تست ها برای معاینه کردن این نمود بیماری علاقه ذخیره است. میگفتید که امروز تعداد یا اینکه شماره مؤسسه های خصوصی در کشور چقدر است و فعالیت آنها زیر نظارت کی است؟ چون معلوم است که خدمترسانی طبی در آنها نسبت به مؤسسه‌های طبی دولتی گرانتر است. این زمان در ساختارهای وزارت تندرستی یا مؤسسه‌های تندرستی 5116 مؤسسه‌های تندرستی که از اینها 2982 تا مؤسسه کمک اولیه طبی 375 بیمارخانه 635 مرکزهای مخصوص گردانیده شده و 769 مؤسسه‌های خصوصی است. و مؤسسه‌های خدمترسانی در مؤسسه‌های خصوصی که در جمهوری تاجیکستان است از طرف خدمات فعالیت طبی و فارماسیتی وزارت تندرستی یعنی نظارت برده می شود و اوید نرخنامه‌ای که در این مؤسسه خصوصی هست او یعنی صرفه هایی که در آن مؤسسه است البته از مؤسسه های دولتی
فرقیت دارد هم از جهت خدمترسانی و از جهت اون صفحه‌ای که اوید تشخیص و توبت بیماران میشود فرقیت دارد و راهنمایی در اگنتی ضد اینسوری یعنی تصدیق کرده میشود، موافقه کرده میشود و نظارت از طرف خدمات نظارت فعالیت طبی و فارماسیوتیک بوده میشود. عین زمان در این مؤسسه خیلی که من خرید کردم 769 مؤسسه خصوصی که هست زیاده است 5000 کارت‌های توبتی که در آن 98 مؤسسه‌ای که با توبت مؤسسه‌ای خصوصی است که با توبت بیماران یعنی سر و کار دارن از آنها زیاده از 3000 مؤسسه گوسپیتالی 2000 مؤسسه گوسپیتالی 2000 کارت مؤسسه گوسپیتالی و 3000 کارت در آسایشگاهی که خصوصی است فعالیت گفتید که چقدر یعنی تعداد متخصصان ساحه طب که در خارج مملکت فعالیت میکنند چقدر است و سبب هجرت آنها و اینها در کدام رشته‌های طب متخصصان نمیرسند. با سوال دیگر این است که مسلم است که بیشتر بیماری‌ها از جمله بیماری‌های سیرایتی برای آزمایشی معین کرده میشوند. در کشور ما امروز چقدر آزمایشگاه فعالیت میکنند و در کدام زمینه قرار دارد سطح فعالیت آنها؟ یعنی آمارها اوید مهاجرت کارمندان شورای تندرستی در وزارت تندرستی هست. او کارمندانی که امروز یعنی بعد یعنی آزاد شدن از فعالیت کسبی خود در مؤسسه تندرستی است. ما با پروگرام گفتن نمیتونیم که آنها با مؤسسه دیگری تندرستی یا که با مهاجرت مهنتی و دیگر دولت‌ها همین قید کردنی هستم که در سال 2021 به سبب یعنی بند بودن یعنی گذرگاه‌ها چون که می‌بودیم دوره پاندمی کارانتین در بسیار از دولت‌ها بود مهاجرت مهنتی در سال 2020 به خیر گرفته نمی‌شد. در سال 2021 باشد از 2 سال اگر ما بین‌الملل بگیریم 674 کارمندان ساحه تندرستی و 1350 همشیره‌های طب و مهاجرت مهنتی و دیگر دولت‌ها رفتگی بودند. لیکن ما گفتن نمی‌تونیم که طبیب یا که همشیره طبی که با مهاجرت مهنتی رفتگی است او برای فعالیت کسبی خود در دیگر دولت‌ها فعالیت میکنند یا به دیگر اختصاص‌ها میگذرند. همین را قید کردنی هستم که سبب اساسی یعنی مهاجرت مهنتی طبیب تحلیل وزارت تندرستی و مؤسسه‌های یعنی ساختار وزارت تندرستی تحلیل کردند که سبب اساسی آنها چیزی که ما میدونیم و من در نشست مطبوعاتی سال گذشته نیز گفته بودم موافق تحقیقات‌های یعنی کارشناسان ساحه در سالهای اخیر در تمام دنیا نورسایی کادرها یکی به چشم میرسد. از همین خاطر بسیار از دولت‌های همسایه ما برنامه‌های مخصوص برای جلب کردن متخصصان از دیگر دولت‌ها یعنی ترتیب کار کردن. سبب اساسی چیزی که ما در وقتی که تحلیل کردیم همون یعنی ورقه‌هایی که پیشنهاد میکنن برای مؤسسه‌ها سبب اساسی آنها یعنی برای چیزی که من قید کردم برای برنامه‌های مخصوص که کار میکنن برای و امتیازها جدا میکنن برای به دست آوردن همون امتیازهایی که طبیبای بعضی طبیبا و هم کارمندان ساحه به دست آوردن مهاجرت میکنن و این چنین در بعضی حالت‌ها میشود که اگر جلب کردن در یکم مؤسسه‌های شهرهای کلان دیگر دولت‌ها باشد برای تکمیل اختصاص هم میشود که این به یکم مبلغ‌های زیادتی رفته تکمیل اختصاص و حالت‌های هست از آن جمله بعضی دانشجویی که بعد ختم دانشگاه میروند در دیگر بعضی دولت‌ها اونها رفتن میتونن که با اردیناتور کلینیکی فرا گیرند. ما تحلیل ما هم نشان داد که بغیر از مهاجرتی که به دیگر دولت‌ها میرود این چنین برگشتن طبیبان نیز هست. همین را قید کردنی هستم که اگر ما تو یکم در تمام اخبارات هست اگر در تو یکم نوامبر سال 2020 در وزارت تندرستی نورسایی کادرها 3024 طبیبان و 1701 تا همشیره طب باشد ما دانشگاه دولتی طبی امسال ختم کردن در 1188 نفر دانشجو از همین 1961 نفر آنها با کارهای معالجوی بودند. این دانشجویی که ختم کردگی آنها رفته در اردیناتور کلینیکی و اینترناتور فرا میگیرند و از ختم کنندگان سال 2021 عین زمان 1543 نفر بعد ختم اینترناتور و 124 نفر بعد اردیناتور کلینیکی بعد 2 سال اینها از یکم اوگوست رفته در موافق هم راحتی که دارد در هم مؤسسه‌های تندرستی فعالیت میکنند. عدد دانشجویی که امروز ما ختم کردن از ماه ینور رفته به فعالیت شروع میکنند. همین را قید کردنی هستم که به دانشجویی که مثلا دانشگاه دولتی طبی را ختم کردگان عین زمان شما
و یک اندیشه که می‌رخموده اگر در تا یکم январи соли 2024 طبیعی نورسایی باشد این زمان 1960 به یعنی ختم یعنی دانشگاه دولتی طبی رو ختم کردن. دانشگاه دولتی طبی با نام اولی ابن سینا، دانشگاه دولتی طبی ختمان و فاکولته طبی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان رو امروز 1960 نورسایی 1340 نفر یعنی همشیره های تو تیر مسئله از بین بردن نورسایی کادر و خیلی کردنی هستم که فقط در سال خیلی که من گفتم در سال 2022 2188 نفر ختم کرد کالج های جمهوری را این زمان 14615 نفر از زمینه 3466 نفر به طور بودجه‌ای آنها با راحت همون مؤسسه ها رفته در همون جایی که دکتر ممیرزاد فعالیت میکنند. یا اندیشه کنیم امروز اگر در جمهوری 1340 نفر همشیره طب نرسد در یک سال ختم بودجه ما اگر شرطنامه را بین‌الملل نگیریم چون که اون دانشجویی که به طور یعنی شرطنامه ختم میکنند آنها اختیارا اختصاص و جای کار انتخاب میکنند. گرچه که امروز در وزارت تندرستی در تمام شهر ملایی که کدام نمود اختصاص نمیرسد باید همونجا رفته فعالیت کنند. آنها اختصاص برای آنها آزاد است. هم اختصاص هم جای کار. همین 3466 نفر کارمندان میانه تیم اگر رفته با راحت فعالیت کنند الان ما در بین 6 ماه پرابلم نورسایی همشیره تیم در جمهوری بپرگی یعنی برطرف می شود. برای همین روزی من فکر میکنم که وقت است ماه اوگوست سر شود همه راحت رفته در هم مؤسسه ها فعالیت شروع میکنند. فکر میکنم که این پرابلم از بین می رود. مسئله دیگری که خیلی قید کردم 2060 اگر نورسایی باشد این زمان 1543 نفر یعنی بعد ختم اینترناتورا و 124 نفر بعد اردیناتورا با راحت رفته در هم مؤسسه‌ای که طبیب نمیرسد و فعالیت شروع میکنند. فکر میکنم که در سال 2020 نورسایی خیلی کویش می‌یابد در جمهوری. وزیر گرامی، من دلیل بزرگ کارمند تلویزیون تاجیکستان من گفتنی هستم که وقت‌های اخیر محترم وزیر در سایت‌های اجتماعی بسیار به نظر می‌رسد که همین بیماران شخصانی که بیمار هستند و این یا اون صاحبکاران مراجعه میکنن برای توبت خود. آیا وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی چون امکانیت رو ندارد که شخصانی از حد زیاد احتیاجمند رو به توبت فرا گیرد؟ و دوم سوال این است که در جمهوری تاجیکستان عین زمان چند نفر شخصانی امکانیتشون یعنی معیوبان موجود هستند و خدمت رسانی به همین گروه آسیب پذیر جامعه چگونه است؟Аймон президент дар офиси аст. Тамом шуд. Бале. Ба муроҷиат кардан ба соҳибкорон оиди тавобати шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз вазорати тандурустӣ дар як ҳафта 2 маротиба қабули шаҳрвандон дорад. Ҳамеро хайр кардани ҳастам ки дар 6 моҳи соли 2022 1753 та шаҳрванд муроҷиат ба вазорати тандурустӣ фақат муроҷиат кардагӣ рӯзҳои қабули роҳбарияти вазорати тандурустӣ امروز مبلغ‌ها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان گرچه که مبلغ‌ها خیلی زیاد هم نباشد ما کمک با هم شهروندانی که یعنی مراجعت میکنند به وزارت تندرستی حتما کدام نمود جراحی باشد در حالت‌های بشود برای گذاشتن استندها برای جراحی کشاد یعنی دل برای یعنی پیوندسازی پوزها برای اندوپروتز میگیم که در وقت یعنی در بوم‌ها از طرف وزارت تندرستی رایگان خدمترسانی کرده می شود. در بعضی حالت‌ها مبلغ‌ها با همون مؤسسه‌ای که همون بیماری مراجعه می‌کند گذرانده شده و از طرف همون مؤسسه نیز خدمترسانی کرده می شود. من فکر می‌کنم که وقتی که شهروندان مراجعه می‌کنند برای بعضی حالت‌ها به خارج کشور رفتن نیز مراجعه می‌کنند در حالت اگر فرصت تخصصی صورت شود در همون وقت ما اجازت برآمدن به خارج کشور برای اون تشخیص یا توبت اجازت وزارت تندرستی بشود. باز یک بار خیال میکنم که این زمان اگر ما اون تجهیزاتی که بینیم اگر از سال 2000 اگر 20 گیریم تا سال 2022 6 ماه 2020 زیاده 774 میلیون سومانی تجهیزات طبی در مؤسسه‌های طبی جمهوری تقسیم کردگی است. امروز امکانیت تشخیص توبت تمام نمود کسالو را در جمهوری است. من یک مثال میارم اگر امسال فقط در مرکز علمی پیوندسازی
дар 6 моҳ 68 агар ҷарроҳӣ бошад, аз инҳо 68 ҷарроҳӣ бурда 17та яъне ивазкунии ҷигар, аз ҳамин 18 та шаҳрванди хориҷӣ омада муроҷиат кардагия ё 3 нафар кӯдаки дигар. ин аз шаҳодати он аст ки имрӯз имконияти ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки мутахассисони соҳаи тандурустӣ имконияти гузарондани ҷарроҳии мураккаб аст. фикр мекунам ки ҳолатҳое ки муроҷиат мекунанд барои маблағҳо мумкин ягон мақсади дигар ам бошад. бисёр ҳолатҳо вазорати тандурустӣ мо муроҷиат вақте ки дар ҳамун сайтҳои интернетӣ мебинем, мо ҳамун марказҳои саломатие ки дар ҳамун минтақа хизматрасонӣ мекунанд, онҳо рафтану касалҳоро ташриф меоранд мебинанд. бисёр ҳолатҳо ҳамун касалҳое ки ҳаст ки баъзе намуди касалҳое ҳаст ки имрӯз тобати онҳо дар ҷаҳон нест, дар ягон давлати дунё нест. Дар бисёр ҳолатҳо мо муроҷиат мекунем ки маблағ ҷамъ кардагиам барои сафарбар кардан ба ин ё он давлат мо корҳои фаҳмонадиам мегзаронем. Дар бисёр ҳолатҳо шаҳрвандони мо фаҳмида дасткашӣ мекунанд барои табобат ба дигар давлатҳо рафта. Хулос ҳамон яъне навораҳое ки мо имрӯз мебинем баъзе мақсадҳои дигар ҳам мумкин бошад. ин саволи як бахши ман ҷавоб додам саволи шумо. Ташаккури зиёд. дар ҳамин заминае ки ҷарроҳӣ ёки ҷои маблағ ройгон хизматрасонӣ дар масоили тиббӣ дорад. Дар ҳолати надоштани ягон ҳуҷҷати тасдиқшаванда, яъне дар бисёр ҳолатҳо як проблемаҳо низ дар роҳбарияти ҳамо муассисаҳо мегардад. аз ҳамин хотир дар баъзе ҳолатҳо мо қонунҳои инсонигарӣ мегӯем ҳаст, мо ҳаракат мекунем ки ҳамон шаҳрвандоне ки гарчанде ки ягон ҳуҷҷат надорад, имтиёз надорад, кӯмак расонем. то имрӯз муддати 2 солу 2 моҳ аст ки дар вазорати тандурустӣ мо фаъолият дорем якҷоя. ягон шаҳрванде ки ба вазорати тандурустӣ муроҷиат кардагӣ аст, норозӣ аз вазорати тандурустӣ биромада рафтагӣ нест. ҳама вақт ҳамон проблемаҳое ки муроҷиат мекунад, проблемаҳо ҳал мешавад. ман ёд надорам ки агар муроҷиат кардагӣ бошад, ҳамон хизмати ҳамро нарасонда рафта то имрӯз гашта бошад. барои хоҳиш мекунам ки агар бошад як бор дигар муроҷиат кунад ба ман рӯзи шанбе, сешанбе, шанбе марҳамат. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд. Маъюб имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон то дар 6 моҳи 2022 бигем 159,896 маъюб аст. аз кӯдакон бошад 32,384 маъюб. ҳафтола яъне маъюбӣ ба фақат дар 6 моҳи 2022 бигирем, агар 21,000 хато накунам, хадамот ҳамича 21,000 муроҷиат кардагӣ аст. аз ҳамин 7,075 таи он яъне маъюбӣ онҳо тасдиқ шудагӣ аст. айни замон шудагӣ 6702 нафар муроҷиати аввал аст. 7075 муроҷиати бори аввал муроҷиат кардагианд, 6702 нафар маъюбӣ гирифтагианд ва мувофиқи тартибе ки фаъолияте ки инҳо дорад масъалаи тамомбахшида 3479 нафар яъне аз қатъ кардагӣ аст маъюбӣ ва 1261 нафари дигар ба сабаби фавқ аз маъюбӣ гирифтагӣ аст. дар 6 моҳи соли 2022 1963 нафар маъюбӣ гирифтагӣ аст ки нисбат ба соли 2021 1853 нафар коҳиш ёфтагӣ аст. масъалаи коҳӣ дар умум агар мо гирем оморое ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст, назар ба дигар давлатҳо масъалаи маъюбӣ мо нисбат ба шумораи умуми аҳолӣ 16%, нисбат ба шаҳрвандоне ки яъне нафақа мегиранд 700 хато накунам 38000 ё 761,000 ҳаст. аз ҳамино яъне 21% ташкил мекунад ки ин омор муддати чанд сол аст ки дар як сатҳ қарор дорад. оморое ки ҷумҳурии Тоҷикистон аст назар ба давлатҳои ҳамсоя, мисол давлатҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон аз 3 то 4 дар Федератсияи Россия аз ин ҳам болотар аст ба шумораи умумии аҳолӣ агар мукунем. Госпиталя. Вот. И второй мой вопрос, сколько за полгода было изъято лекарств, просроченных, были ли случаи подделки? Сейчас интересует, какие наименования были, вот, и на какую сумму, и сумма штрафов этих. По поводу второго вопроса, что касается лекарственных препаратов, вот, у нас имеется управление по надзору медицинских учреждений, фармации, они были собрано где-то 21 тонн лекарственных препаратов, просроченных лекарственных препаратов были уничтожены. 21 тонн за 6 месяцев. А на какую сумму, какие наименования были? И были ли подделки? Сумма, пожалуйста. 21,6 тонна будет, маблағ шанқа будем.
21,000 عدد 21 тонна و عددش چقدر بود؟ 160 مؤسسه سنجش 165 مؤسسه سنجش کردگی بودن. خیلی 21 تonna موادهای از یعنی که با طلبات جوابگو نبودن نابود کرده شده. А количество 21 тонн, да? Нет, 21 тонн это то, что лекарственных препаратов и медицинских изделий. это то, что путем безопасности собрано из опять же учреждений, они сами и фармацевтические и медицинские сами путем безопасного уничтожения уничтожили. Фамо? Наименования какие были в основном? Просроченных или были ли подделки? Наименование это где-то получается, вы сказали, более 700, да? Я имею в виду- Наименования и антибиотики, Названия какие? антибиотики, витамины, другие препараты, которые применяются для симптоматического лечения больных. Это не обязательно, чтобы перечислять все наименования лекарственных препаратов. Самое главное количество. مسئله گرفتاری با کرونا از ماه فوریه به این طرف وزارت تندرستی تاجیکستان درباره حالتهای نو گرفتاری خبر نمیدهد، ولی شما اشاره کردید چند حادثه هست که تست امروز شهروندان مثبت میبرد. لطفاً بگید که بعد از ماه فوریه در کشور چند حالت گرفتاری با کووید 19 تصدیق شده است و چند روز پیش کودک تولد شد که اهالی تاجیکستان به 10 میلیون رساند. بسیاری ها یک سوال رو میپرسند، برای چی کودک 7 میلیون، 8 میلیون، 9 میلیون و اینا کودکی که اهالی رو به 10 میلیون رساند فقط در شهر دوشنبه تولد میشه؟ واسه همین معین کردن همین کودکی که اهالی رو مثلا با 9 یا 10 میلیون رساند بسیار شبهه آور است. چرا در دیگه منطقه‌ها مثلا در اصفهان یا در خوالند و در اشکاشی نه تنها در دوشنبه این کودک معین میشه؟ و سوال سوم این بود که درباره سخنان مایمون آیا ما تا امروز یگان حالت گرفتاری در تاجیکستان ثبت شده است یا نه؟ مسئله کووید چیزی که من قید کردم هفته اخیر همون شهروندانی که مراجعت میکنند در یگان نقطه‌های یگان تحلیلگاه برای تشخیص کردن در همون حالت‌های اونها یعنی مراجعت میکنند که چیزی که من قید کردم گرمی هوا استفاده بودن یعنی آب خنک یا در کاندیسیونر کردن در بسیار بیماری‌های ریسپیراتوری میشود. در همون حالت‌ها چیزی که من قید کردم 22 لابراتوری است. مراجعت میکنند در وقتی که نبودن یگان نشانه‌های کلینیکی یعنی مثبت قید گرفتن همین بیماری وزارت تندرستی همان زمان اخبارات وارد میشود و وزارت تندرستی از تمام تحلیلگاهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند در وقت تصدیق شدن آن تکرارا در لابراتوار رفرنسی وزارت تندرستی در همان حالت به قید گرفته میشود. این زمان اگر در روز اول به قیدگیری به یگان نشانه کلینیکی باشد حتما ما برای رفرنس معنای همین از کلمه خطا کنم انگلیسی سپراوش لابراتوری است. همین ما برده میگیریم اگر در اصل تصدیق شدن حالات یعنی حالت تصدیق شوی از شهروندان خارجی که در جمهوری تاجیکستان وارد شدگی بودن حالت‌ها بودن نه که همین آدمایی که امروز در یک لابراتوار تصدیق میتیند در بعضی حالت‌ها میشود که همونا خواهش میکنند که اگر چی نتیند خبر نتن نه که در وزارت تندرستی در وقت تکرارا گرفتن تصدیق شدن همچون گمانبر بیماری در قید دیسپنسری و نظارت تحت نظارت مرکزهای سلامتی فرا گرفته میشود. مسئله دیگر مسئله چیزی که قید کردیم 10 میلیون کودک در جمهوری در شهر دوشنبه یعنی تولید شد. من همین را قید کردم هستم. شما یک اندیشه کنید امروز فقط چند من یک کریتریا میارم امروز در جمهوری تاجیکستان از همه زیاد شهروندان در شهر دوشنبه اگر خطا نکنم زیاد از 1,200,000 اهالی یعنی ناحیه لیلی و شهر دوشنبه وارد گردید. اگر ما 1,200,000 گیریم یک دویم یک فاکتوری که یعنی که تصدیق همین میتیاد دویم اگر ما جمهوری در شهر دوشنبه ببینیم امروز 4 تا مؤسسه شهری تولدخانه شهری یک تا جمهوریوی 730 کت تولدی در شهر دوشنبه است. ما اگر مثال بیاریم امروز مرکز ولایت سود شهر خوجان 183,000 اهالی
таваллудхонаи вилоятӣ аст 210 кард, таваллудхонаи шаҳрӣ аст 45 ё 50 кард, 160 170 кард. Маркази вилояти Хатлон 110 кас таваллудхонаи вилоятӣ, 45 кати таваллудхонаи шаҳрӣ, 150. Шаҳри Куло марказ, агар марказҳоро байнобат бигирем, аҳолиро байнобат бигирем, аҳоли шаҳри Куло ва ноҳияи Куло 215. Як таваллудхонаи шаҳрӣ аст, як таваллудхонаи вилоятӣ аст 6, ҳамонам 40 кард. Аз миқдори таваллудхонаҳо шаҳри Душанбе бартарият дорад. Яъне таваллудхонаҳо дар шаҳри Душанбе зиёд аст. Дигар масъалаи дигар, масъалаи картҳои таваллудӣ чӣ хеле кат кардам, 730 кати таваллудӣ дар шаҳри Душанбе аст. Сеюм таваллуд дар як шабонарӯз дар шаҳри Душанбе аз 80 то 120 130 таваллуд мешавад. Дар умум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар як 3 дақиқа яктаи кӯдак яъне тавлид мешавад. Аммо таҳлил кардем дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар 1 соат то ним соат, 1 соат, баъзе вақт 1-2 соата як таваллуд мешавад. Ман дар инҷа мисол овардам, яъне марказҳои вилоята. Барои ҳамин дар вазорати тандурустӣ, барои аниқ кардани ҳамин дар вазорати тандурустӣ гурӯҳи корӣ буд. Гурӯҳи корӣ бо роҳбарии муовини вазир ки ҳамин самта, яъне куратсияи ҳамин самти модару кӯдакро дорад ва агентии омори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаи асосии ҳамин яъне гурӯҳи корӣ пеш аз ҳама мо ҳаррӯза таваллудҳое ки дар ҷумҳурӣ мешид маълумотнома ба вазорати тандурустӣ ворид мегардид. Аз 480 то 606 таваллуд дар як рӯз. Мо вазифа гузоштем пеши ҳамин гурӯҳи корӣ ки мо бояд рӯзи таваллуда муайян кунем ки дар кадом рӯз дар моҳи июл ҳамин яъне 10 миллиона кӯдак таваллуд мешавад. Баъдан вақте ки ваё ҳисобот кардан бировардан ҳисоби миёнаи таваллуд дар як рӯз дар моҳи июл, ҳисоби миёнаи таваллуд бироварда вақти таваллуд дар кадом соат бояд 10 миллиона кӯдак таваллуд шавад. Хушбахтона чи проблемаҳо, чи вазифаҳое ки дар назди ҳамин комиссия буд, ин ғайр аз ҳамин роҳбари ҳамин гурӯҳи корӣ ягон роҳбари муассисаи таваллудӣ намедонест барои шаффоф гузаштани ҳамин кор. ҳамин рӯзи 23 мо соати ҳаминро муайян кардем, ба ҳамин хотир мо сипориш додем ки дар тамоми ҷумҳурӣ аз соати 12 то соати 1 таваллудое ки мешавад ахборот ва вазорати тандурустӣ пешниҳод кунад. Аввал вақте ки ҳамин 3 минутае ки бояд 10 миллиона кӯдак таваллуд мешуд, аллакай вазорати тандурустӣ медонист. Мо вақта пешниҳод кардагӣ набудем. ҳамин вақте ки таваллуд дар шаҳри Душанбе шид, ахборот ба вазорати тандурустӣ омад, мо уна ҷамъ кардем, баъдан таҳлил кардан ки аз соати 12:27 то 12:30 бояд 10 миллиона кӯдак таваллуд мешид. ҳамин ба муассисаи яъне таваллудхонаи рақами 2 шаҳри Душанбе яъне рост омад. Масъала яъне сире ки оиди муайян кардани 10 миллиона. Неки ҳама ин факторҳое ки ман гап задам бартарияти шаҳри Душанбе назар ба дигар марказҳои вилоят ва ноҳияҳое ки таваллудхона дорад. Дар баъзе ноҳия 30 та кати таваллудӣ дорад. Дар як рӯз мумкин таваллуд нашавад. Баъд дигар масалан имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2 миллион занҳои қобили таваллуд, зиёда аз 2 миллион занҳои қобили таваллуд аст. Аз ҳама зиёд дар шаҳри Душанбе занҳои қобили таваллуд. ва инчунин ба қайдгирии ҳомиладорон дар шаҳри Душанбе зиёда аз 92% ташкил мекунад. Аз 12 ҳафтаи яъне ҳомиладорӣ. ин бартарияте ки шаҳри Душанбе дорад. 4 та муассиса 130 170 яъне бо 100 дар Душанбе, агар 500 та кати таваллудӣ дар шаҳри Душанбе бошад, 230 та дигар дар пажоҳишгоҳе ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. дар 6 моҳ инҷа маркази иммунизатсия ҳам дар вазорати тандурустӣ ба қайдгирӣ 171 ҳодисаи сурхакон буд дар 6 моҳи 2022 ки солҳои пеш миқдор камтар буд. манзурам сурхакони маймун. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳолат ба хайр гирифтагӣ нест. Дар ҷаҳон агар шумо ба назар дошта бошед, зиёда аз 75 давлати дунё 16000 5 ҳодисаи фавқ. ин ахбороти охире ки аз тарафи директори ташкилоти муҷоҳидини тандурустӣ яъне пешниҳод карда шудааст ва ҳар рӯза вазорати тандурустӣ аз яъне маркази минтақавие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот оиди ковид ва оиди оспаи яъне маймун ахборотҳо вазорати тандурустӣ имрӯз дорад. блоки бурда дар 4-ум этажи принтология ҷойгир карда шуданд. Дар гузашта ҷое ки он вуҷуд дошт
собиқ сардори шӯъбаи ҳамин тандурустии минтақа ғайру ва тандурустии вилоят раҷабов гирифтан ба ҳамин беморхонаи бемориҳои дандон кардан, яъне стоматология кардан ки ва ё маблағ доштанд. лекин минтақаи Кӯлоб як минтақаи бисёр сернуфуз аст, аҳолӣ зиёд аст. имрӯз метавон гуфт ки беморхонаи кӯдакона агар ки банон вуҷуд дошта бошад чунин нест. кай ҳамин беморхонаи минтақавӣ ташкил карда минтақавии кӯдакона аз сари нав ё ки эҳё карда мешавад, чунки чунин шароити бисёр тоқатфарсо дар ҳамин минтақа вуҷуд дорад. ин дархости пайк аст, чунки 107 нафар муроҷиат карда буд, пайк оиди ин масъала навистонд, лекин аз чӣ бошад ки вокуниши шумо то ҳамун пайка нарасид. ман эмомалӣ амози гуфтам ки дӯстам ҳамун чиз нест, вай гуфт мо дар сомона мондем, лекин дар сомона мо сомонаи худамро дорем, ҳамун чиз то ба асроғаи мо нарасидааст. ин савол оиди ин масъала. дуюм оиди стоматология. устоди муҳтарам, солҳои охир як ҷои бисёр даромаднок ин соҳаи стоматология гардид ва фарматсия. лекин аз чӣ бошад ки ҳамон одамое ки коллеҷҳои тиббият тамом мекунанд, ин дар шаҳри ваҳдат аст, бо дар ҳамон шаҳри Кӯлоб аст, дар шаҳри Панҷакент аст, ҳамон нафарое ки коллеҷ тамом мекунанд, ҳамчун имрӯз духтур, ҳамчун духтури дандон дар масоҳои хусусӣ ё дар баъзе аз масоҳои давлатӣ фаъолият доранд. ҳаст рӯйхатуш, номаш, адресош. лекин аз чӣ бошад ки барои чӣ мана шумо сармаъсисаи пажӯҳишгоҳи илмӣ доред дар Яхни Советский оиди ҷоғрӯя дандон ва хадамоти тандурустӣ доред. кай ҳамин мутахассисони ҳамин ду муассиса дар ҳамҷоягӣ пеши роҳи ин амала мегиранд, чунки вай инсон аст. ягон вақт ба касбияти миёна, яъне ки ба бародари шафқат ё ки ҳамшираи шафқат иҷозат дода нашудааст ки корое ки ба духтур вобаста шудааст ин чӣ корро анҷом диҳад. кай чунин амал мешавад. аз тарафи бонки олмон дар шаҳри Кӯлоб маркази перинаталӣ кардан як талаботе ки аз тарафи ҳамин шарикони рушд буд, ӯ барои беҳтар кардани хидматрасони модару кӯдак буд. дар он ҷо шӯъбаи таваллудӣ, шӯъбаи неонатологӣ ва шӯъбаи бемориҳои кӯдакона ва ҳамин хотири ҷо гузарондагӣ ҳастанд. ман фикр мекунам нисбат ба пештара беморхонае ки дар марказ дар кӯчаи 1 май буд, хеле шароити хуб дорад. ғайр аз ин масъалаи катор агар байнобар гирем, айни замон ба ғайр аз маркази перинаталии шаҳри Кӯлоб, дар шаҳри Кӯлоб бо беморхонаи ноҳиявӣ ҳастад дар Ҷерқала, дар ҳамонҷо шӯъбаи кӯдакона ҳастад. шӯъбаи кӯдакона ҳастад. проблема оиди хизматрасонии кӯдакона ягон чӣ нестад. бо баъди ҷавоби ман ҳозир Раҷабзода дар ҳамҷа ҳузур дорам, муфассалтар гап мезанам. масъалаи дигар, масъалаи саволи шумо дар бораи стоматология бошад, то имрӯз хадамотам намоядаи хадамотам ҳузур дорад. баъд маркази илмии стоматология низ ҳузур дорад. айни замон чиқеде ки бо таҳлилҳо ва таҷрибае ки вазорати тандурустӣ дорад, ягон корманде ки коллеҷи тиббиро хатм кардагият ҳамчун духтур дар муассисаҳои стоматология фаъолият намекунад. онҳо ба ҳамчун ёрдамчии табиб фаъолият мекунад. дар бисёр ҳолатҳо мешавад. ма як чиз дигарро мисол оварданам, чунки ман ҷарроҳ ҳастам, ҳаминро мегӯям. дар бисёр ҳолатҳо вақте ки мо ҷарроҳӣ мекунем, дар вақте ки дар утоқи бандинабандӣ рафта баъзе ҳолатҳо ҳамон ҳамшираи тиб ҳамон повязкаро гирифта дар бораи яра мемонад дар назди мо. вақте ки мо муоина мекунем ярара мемонад. ин нишонаи он нест ки ҳамон ҳамшираи тиб ҳамонро табобат мекунад. аз он ҷумла дар ҳамон марказҳои стоматология роҳбари муассиса ҳамҷо ҳузур дорад. ягон корманде ки коллеҷи тиббиро тамом кардагӣ рафта ҳамчун духтур фаъолият намекунад. барои яъне сохторҳои назоратӣ ҳастад. агар бошад конкретӣ ма хоҳиш мекунам ки ба вазорати тандурустӣ ҳамин ҳолата пешниҳод кунем. ҳозир бо шумо ҳам гап мезанем. масъалаи дигар, масъалаи ин саволи шумо мумкин шумо қаноатбахш набудем, яъне дар нишасти соли 2000 ҷанбаси соли 2021 ҳамин масъала буд. ҳаминро ман равшанӣ андохтагӣ будам ки имрӯз вазорати тандурустӣ ягон таҷҳизоти эндовидео лапароскоп харида ягон муассиса додагӣ нестад. маблағое ки хеле мо мегӯем ки имрӯз агар дар соҳаи тандурустӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 2 миллиард 881 миллион сомонӣ ҷидо кардагӣ бошад, ин маблағҳо дар ҳам мақомотҳо ба ҳамон муассисаҳо маблағ ҷидо мекунанд. аву харидории таҷҳизоте ки аз тарафи ҳамон муассиса мешавад, муассисаро харидорӣ намекунад. барои ин комиссияи тендерӣ ҳастад. дар он ҷо мутахассисо шиштагӣ ҳастанд. вақте ки таҷҳизота
درخواست اما مؤسسه پیشنهاد میکند و اگنتی خرید مال او را تحلیل میکند، نرخنامه همون را در تمام بازارهای جهانی میبیند، تمام شرکت هایی که در آن اشتراک میکند از همه ارزانترین با صفت‌ترین تجهیزات، یعنی همون شرکت غالب شده خریداری کرده به همون مؤسسه دسترسی میکند. اون مبلغ‌هایی که از طرف وزارت تندرسی خیلی که من قید کردم در اول یعنی سوال آمد 774 میلیون که امروز وزارت تندرسی تجهیزات خریده در مؤسسه‌های تندرسی شهر ناحیه و ولایت‌ها تقسیم کردگی است. تمام تجهیزات‌ها با یعنی اگنتی خرید مال وزارت تندرسی فقط نامگوی تجهیزات را پیشنهاد میکند، نرخ اولیه آن را در اونجا آموزش میکنند، شرکت غالب میبرایند، صفت او را و آوردن وظیفه یعنی رهبریت همون ساختارهایی که فعالیت دارند فقط یعنی نگاه همون متخصص همون نگاه میکنند که همون دستگاهی که دسترس شدگی صفت بلند باشد. نرخگذاری تجهیزات طبی از طرف وزارت تندرسی و از طرف اگنتی خرید مال پیشنهاد کرده می شود. چقدر که شما در همون سال گذشته قید کرده گذاشتیم بسیار گفتیم متخصص وزارت تندرسی راضی نیستند. بعد همون سوالی که شما دادیم ما گروه کاری کرده دیدیم همین شعبه خریدی که در وزارت تندرسی هست تمام مؤسسات را گشتن. اگر شما یعنی اخبارات معلومات از کارمند خرد تیپ گرفتگی باشه و یا رفتن به همون متخصصی که در همون دستگاه فعالیت دارن هم صحبت شده، چون که او را وزارت تندرسی خریداری کردگی نبود، از طرف شرکت ها آمدگی بود. تمام همون آید همون دستگاهی که دسترس شدگی یعنی راضی بودن. ما دستگاهی بود که از سال 2000 از سال پیشین 20 ساله 30 ساله دستگاه خود فعالیت میکردن. امروز تمام اگر ما رنگین بین‌الملل ببینیم تمام رنگینایی که امروز در جمهوری تاجیکستان 176 دستگاه رنگینی در جمهوری هست، همه او تجهیزات صفراوی رنگین هستند. فعالیت خوب دارن، اما متخصصان همون ساحه از همون تجهیزاتی که دسترس شدگی‌اند با پراگی روزی‌اند. اوایل هم دستگاه اند لاپاراسکوپ شما قید کردیم وزارت تندرسی از سال 20 سال 2022 یگان تا خریداری کرده در یگان مؤسسه بودگی نیست. اگر خریداری باشد از طرف مبلغ‌های همون مؤسسه که از طرف مقامات همون ناحیه یعنی مبلغ جدا کردگی و خریداری کردگی هم یکی خریداری آنها هم در اساسی همون اگنتی خرید مال چه میشود به انجام میرسد. همون شهروندانی که امتیاز خدمت رسانی رایگان دارد همون شهروندانی که از 80 سال بالا است. بعد شهروندانی که معلولی دارد، شهروندانی که اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی است یا کودکان توی اکسولا هستند. اوید خدمت رسانی همین شهروندانی که 80 سال بالا هستند امروز در خدمات حفظ اجتماعی و اگنتی در عموم اگر ما بگیریم 226 تا مؤسسه دارد. از آن جمله مؤسسه‌های 6 تا مرکزهای منطقوی دارد که خدمت رسانی کی نمی‌شود. پیرانسالان و کودکان یا پیرانسالان امکاناتشان محدود در نزد مقامات باشد، مقامات‌های محل باشد 43 تا شعبه‌های خدمت رسانی اجتماعی با همین یعنی قبیله شهروندانی که زندگی می‌کنند. مؤسسه‌های غیر دولتی باشد امروز در جمهوری تاجیکستان 53 تا مؤسسه غیر دولتی است که فعالیت آنها برای خدمت رسانی اجتماعی و هم شهروندانی که امکاناتشان محدود است، کودکانی که امکاناتشان محدود است و پیرانسالان معیوب و عین زمان در مؤسسه‌های یعنی خدمت رسانی عنوانی خدمت رسانی اجتماعی 1198 تا باشنده است. فقط در یک اگر که در همین جا قریب 50% همین را کلانسالان همین شهروندانی که یگان جای زیست هم ندارد بغیر از اگر معیوبی هم نباشد جای زیست ندارد که خدمت رسانی چهل که من قید کردم تا در 6 ماه 2022 8200 تا خدمت رسانی به همون پیرانسالان بود. از زیاده از 4000 به همون کودکان امکاناتشان محدود. یعنی کمبیزات‌ها حق رایگان خدمت رسانی ندارد. برعکس کمبیزات‌ها با پورگی حق خدمت رسانی رایگان دارند. نه برعکس برای اونا گفتن که نداره فقط از 80 سالگی چون که همین مراجعه شد. نه خیلی علاقه تمام مؤسسات تندرستی که حجت پیشنهاد کردن خدمت رسانی با پورگی رایگان است. حجت باید خواهش میکنیم که میشود بعضی حالات که ما آدما خیلی اگر ما کارمند صحت تندرستی در یک روز هست 11000 کارمند صحت تندرستی است.
одамо ҳар хел мешавад. Дар ҳолати ягон нофаҳмиёб шидан ҳатман телефони боварӣ вазорат аст. Телефон дар вазорати тандурустӣ шабонарӯзӣ фаъолият мекунад. ҳам телефони 211835 шабонарӯзӣ фаъолият мекунад. Аз он ҷумла бо телефони боварӣ вазорати тандурустӣ аст. Дар ҳамин ҳолатҳо вақте ки шумо пешниҳод мекунанд ҳуҷҷати тасдиқшавандара аз тарафи ягон кормани соҳаи тандурустӣ рад мешавад, ҳатман муроҷиат кунед вазорати тандурустиро ба пуррагӣ таъмин мекунад. чунки бахусус шахсони бознишаст амока гуфтанд ки мо камзиёдӣ доштем ва мо хизмати рӯйгор расода нашуд. Барнома чӣ шуд? Барнома барои пиру солмандон ҳаст дар даҳсола байналмилалии пири сол. нигоҳ мекунанд амна хизматрасонӣ рӯйгор мешавад. яъне барнома тарезӣ шуда истодааст. намояндагони васоити ахбори умма инamo ним соати дигар зиёдати вақта гузаронед. аз ҳамин хотир як бори дигар барои ташрифатон ба вазорати тандурустӣ миннатдории мо ӯ камбудие ки якҷоя бо кормандони соҳаи тандурустӣ ҳал мешавад. проблемои шумо яъне муайян мекунед пешниҳод мекунед миннатдории вазорати тандурустӣ. саломат бошед. сарфаланд.